Dobrodošli ljudi na naš kanal. Danas, kao što vidite po naslovu videa, radimo, odnosno odgovaramo na pitanja s kojima se ljudi stalno svađaju. A ovako su pravila snimanja. Znači, rekviziti. Svaka osoba mora imati dva papira, odnosno jedan papir na kojem piše da ili ne. Odnosno, da li se slažu s tvrdnjom ili se ne slažu. Odbrojavanje. Voditelj pročita tvrdnju, a onda svi zajedno kažemo 3, 2, 1 sad i okrenemo papire. Pravilo rasprave. Ako smo svi složni, idemo brzo na sljedeće pitanje. Ako je netko crna ovca, odnosno jedini misli drugačije, taj mora objasniti zašto, a ostalo dvoje ga moraju pokušati uvjeriti u suprotno. Tu nastaje najzanimljiviji sadržaj. Uživajte u videu. Sada ćemo krenuti s pitanjima, da li se slažete? Da. Okay. Prvo pitanje bi bilo, burek sa sirom ne postoji, to je sirnica. Dobro, zašto si rekla da? Ha. Zato. Ne znam. Znači ti misliš da je burek sa sirom ne postoji, da je to sirnica? A onda se kaže sirnica, ne burek sa sirom. Pa. Dobro. Krećemo brzo na sljedeće pitanje. Kečap na pici je grijeh i uništava okus. Evo, ja se slažem da... Evo, znači, slažemo se svi. Idemo na sljedeće pitanje. Pizza s ananasom je zapravo jako fina. Ja se, ne bi to pojeo za nema šanse. Ja. Ok, sljedeće pitanje. Rubovi pice su bolji od sredine. Tebi su Vama su rubovi pice bolji od sredine? Da. Aha, ja se moram uvjeriti. Ja moram biti. Znači, ljudi moji, unutar pice, ajme, to je tako fino. Korice, pa ko bi to jeo? Može dragi. Ajmo na sljedeće pitanje. Znači imamo naravno kategoriju hrana, životni stil, tehnologija i zabava. Onda peto pitanje u kategoriji hrane. Nutella je precijenjena, jeftiniji namazi su bolji. Naravno da nisu. Da. Šesto pitanje. Coca-Cola iz stakla je bolja od one iz plastike. Ja ne mogu dignuti papir zato što ne mogu. Dobro, moraš reći da li bolje. A nemam pojma, Ajde, dobro. Sljedeće pitanje, sedmo pitanje iz kategorije hrane. Sarma je bolja kad se podgrije treći dan. Zašto ne? Pa ne znam, zašto treći dan? To je fino. Bude gusta više. Vidite šta vi mislite. Dobro, jedno to ima reći. Osmo pitanje u kategoriji hrana. Pomfrit umočen u sladoled je super kombinacija. Ja se slažem s ovom tvrdnjom. Zašto se vi ne... zašto se ja ne slažem? Ja se ne slažem zato jer ja sam to bio probao. To je tako fino. Ajme meni. Sljedeće pitanje. Majoneza je bolja od kečapa u svakom jelu. Ne, bože, ne, kečap je bolji. Meni je majoneza bolja, ali u pici ne. Onda, 10. pitanje. Janjetina je precijenjena, piletina je kraljica. Ovo se ja, da. I zadnje pitanje u kategoriji hrana. Cedevita se pije bez miješanja, prah na dnu je najbolji. Doslovno se ne slažemo. Mi stalno pijemo cedevitu. I sad krećemo na sljedeću kategoriju, drugu kategoriju u ovom videu. To je životni stil. Pa krećemo na prvo pitanje životnog stila. Škola bi trebala početi tek u 10 sati ujutru. Da. Naravno, sljedeće pitanje. Tjelesni u školi je najstresniji predmet od svih. Normalno da ne, nego je šta?
Povijest. Oh, yes. Onda bi bilo... Aha. Spavanje s čarapama na nogama je čista psihopatija. Zašto ne? Voliš spavati s čarapama? Ja. Ajde, moraš objasniti. Zato što je bolje. Kako na ljeto spavala sa čarama. Stvarno. Pišite vi u komentarima da li spavate s čarapama ili bez čarapa. Onak. Koje pitanje? Ok. Sad, 15. pitanje, ali je treće pitanje. Odnosno 4. pitanje iz kategorije životni stil. Pranje suđa je puno lakše nego brisanje prašine. Lakše. Doslovno je lakše. Ti opereš suđe za par minuta ili ti obrišeš pod. Koje bi bilo? Ne mora biti po 5. pitanje. Zima je 100 puta bolja od ljeta. Ajde, moraš dignuti brzo, ajde, 3-4 sata. Tebi je ljeto bolje. Zašto ti je ljeto bolje? Jer nema škole. A nema ni na zimu škole. Nekad. A nekad. Na ljeto uvijek nema. Dobro. Sljedeće pitanje. Kišni dani su bolji za vibe nego sunčani dani. Znači... Kome su kišni dani još bolji? Sljedeće pitanje. Najbolje se spava popodne nakon škole ili posla. Da, u školi se umoriš skoro zasmiš u školi. Da. I zadnje pitanje, ne, nije zadnje, predzadnje pitanje iz kategorije životni stil. Ljudi koji odmah čim ustanu slažu krevet su sumnjivi. 3-4 sad. Zašto? Zašto nisu? Da. Pa nisu sumnjivi zato što čim ustanu složiti. Možda bi bilo sumnjivi. Dobro. I zadnje pitanje iz kategorije životni stil bi bio: online škola je bila puno bolja od prave škole. 3-4 sad. Da. Normalno. Znači, dok ti dođeš do škole i ono pišeš, oni te učitelji, užas. I krećemo na treću kategoriju u ovom videu, to je tehnologija. Prvo pitanje iz tehnologije je: TikTok je postao dosadan i samo nam kvari mozak. Bolje puno YouTube, samo da se razumijemo. Drugo pitanje iz kategorije tehnologije. Instagram je postao mrtva aplikacija koju nitko ne voli. Ne. Zapravo ljudi je vole, zato sam stavio i ne. Sam i ne stavio. Dobro, onda treće pitanje iz kategorije tehnologija. Gejmanje, odnosno igranje igrice na mobitelu se ne može zvati pravim gamingom. Može. Aha, da, čekaj. Znači čekaj. Gejmanje na mobitelu. Gejmanje na mobitelu se ne može zvati pravim gejmanjem. A da, ne može se zvati pravim gejmanjem, zato je bolje kad igraš na laptopu, na nekom kompjuteru. Onda sljedeće pitanje, odnosno četvrto pitanje iz kategorije tehnologije. Android mobiteli nude puno više nego iPhone. Znači, ko kaže da je iPhone bolji? On je malo tu. Znači, ovi Androidi mobiteli su bolji. Glasovne poruke na WhatsAppu bi trebalo zabraniti. Ne kužim zašto bi trebalo zabraniti. Ja ne koristim. Ja ga onako koristim. Onda, predzadnje pitanje iz kategorije tehnologije bi bilo:
Fortnite je bio bolji u prvoj sezoni nego ikad poslije. Ne igram Fortnite. Ajmo nešto, ajmo svi staviti da. Ovo se nismo dogovorili. Ma sigurno. Nemojte nikome reći da smo se dogovorili. Onda bi bilo zadnje pitanje iz kategorije tehnologije. Biti influencer je zapravo jako lak posao. Znači, uopće vam nije to lakan posao. Dok vi to sve uredite, dok vi to radite, dok vi nađete uopće ideju za to, dok vi platite cijeli ovaj stalak koji mi imamo, ove bubice koje imamo, tu su, znači, i sad krećemo u koju kategoriju? Zabava. U četvrtu kategoriju, četvrtu kategoriju ovog kviza kao ovog videa je zabava. Ok, krećemo na prvo pitanje zabave. Horor filmovi su samo jako glasni, a uopće nisu strašni. Tebi su strašni. Mislim, meni... Pa Mislim, ne mora biti... Ja uopće ne kužim ova pitanja, iskreno. Pa kako ne kužiš? Znači, horor filmovi su samo jako glasni, a uopće nisu strašni. Da li se slažeš s tom tvrdnjom? Da. Nisam služila pitanje. Dobro. Drugo pitanje iz kategorije zabava bi bilo: stari crtići su puno bolji od ovih koji izlaze danas. Treće pitanje: puno je bolje gledati film kod kuće nego ići u kino. Mislim, kome je to bolje? Znači, bolje ići u kino. Onda bi bilo slušanje muzike bez slušalica u javnosti je užasno. Da, ne, Znači, užas. Zamisli u javnosti ovako samo slušaš muziku i ono, a drugi čuju šta slušaš muziku. Onda bi bilo peto pitanje, ja mislim. Marvelovi filmovi su postali dosadni i svi su na listi kao. Svi su na isti kao. Ne. Narodnjaci su najbolji za proslave, čak i ako ih ne voliš. Ja ne volim narodnjake. Da, znači... Da li voliš? Znači, meni se to užas. One... Da. Ja sam pijan, Paulja Miću. Mislim, onda bi bilo predzadnje pitanje iz kategorije zabava. YouTube je puno zanimljiviji i bolji od Netflixa. Naravno, za YouTube i ovaj video će izaći. I zadnje pitanje u ovom videu na ovom kanalu bi bilo: Minecraft je i dalje najbolja igrica svih vremena. Dobro je, ali nije najbolje. Da, nije najbolja, ali je dobra. Meni je bolji iskreno Roblox. Da. I to bi bilo to od pitanja, a vi obavezno lupite taj like. Šta još? I subscribe. I šta još? Zvonce. I ako sve to napravite, napišete u komentare. Sve sam napravio, stavit ćemo vam srce na komentar. Vidimo se u sljedećem videu. Vaš Generacija Alfa. Ćao!